En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Deputación de Pontevedra, a través da Estación Fitopatolóxica do Areeiro, recomenda manter unha vixilancia constante dos viñedos ante a evolución do mildio e a persistencia dunha primavera marcada pola inestabilidade meteorolóxica, coincidindo ademais co inicio da floración en numerosas parcelas da provincia. O persoal técnico sinala que esta semana se observaron en todas as zonas os primeiros acios de albariño iniciando a floración, aínda que non de forma generalizada, apreciándose en algúns casos incluso o froito formado, o que confirma o avance fenolóxico da vide nun dos momentos de maior sensibilidade fronte ás enfermidades fúnxicas. A climatoloxía dos últimos días caracterizouse pola alternancia de períodos olleiros e temperaturas suaves con episodios de chuvia e tormentas que deixaron rexistros moi dispares segundo as zonas, mentres que as temperaturas mínimas se mantiveron relativamente baixas para a época, o que contribuiu a frear o desenvolvemento do mildio e a manter reducida a presenza de esporanxos de plasmo para viticola nos captadores instalados tanto en Areeiro como en Sanxenxo. Nas revisións realizadas, a Deputación constatou en xeral un bo estado sanitario das viñas, aínda que con situacións diferentes segundo os predios. Na maioría das parcelas observáronse poucas manchas e ben controladas, sen afectación nos acios, incluso en viñas con só 2 tratamentos realizados. Con todo, nalgunhas parcelas da comarca do Salnés detectáronse acios afectados e con presenza de frutificación do fungo, coincidindo coas informacións trasladadas nos últimos días por persoal técnico e viticultores e viticultoras. Tamén se observaron zonas con avance de manchas xa existentes nalgunhas viñas. O persoal técnico fai fincapé en que en parcelas revisadas as manchas se localizaron principalmente nas follas da parte baixa dos pampos, manténdose as partes superiores e os novos crecementos, tendo en conta que as previsións apuntan á continuidade da inestabilidade atmosférica con alternancia de períodos secos e episodios de chuvia. A recomendación principal é manter unha vixilancia constante dos viñedos para detectar a aparición de nova sintomatoloxía ou a evolución da xa existente. No caso de ser necesario renovar os tratamentos, aconsellase empregar funxicidas de diferente grupo químico para evitar resistencias. Ademais, nesta fase
fase de inicio da floración e formación do froito, recoméndase evitar traballar na terra para non danar as raíces nin favorecer a proxección de esporas acumuladas no solo. Si recomendan as rozas dos predios con exceso de vexetación acompañante como medida cultural imprescindible para garantir a sanidade da viña. A Deputación informa tamén de que non se detectaron síntomas de oidio nas viñas revisadas, nin sequera nas variedades máis sensibles. Pero dada a proximidade da floración, recoméndase incorporar un tratamento antioidio no caso de renovar o antimildio. En canto ás abelaiñas do Acio, só se rexistraron capturas reducidas de Lobesia botrana en 2 parcelas do Rosal e nunha do Condado. A partir de agora, o persoal técnico tamén recomenda prestar especial atención á posible aparición das primeiras ninfas de Escafoidos titanus, insecto vector da flavescencia dourada, cuxo período de nacemento está próximo, segundo os datos de outras campañas. Así mesmo, debido á elevada humidade desta primavera, aconsellase retirar de inmediato as plantas mortas ou restos vexetais infectados por enfermidades de madeira para evitar a liberación de esporas que poidan afectar as cepas próximas. Rías Baixas mantén o seu bo posicionamento no mercado español. Un informe elaborado pola consultora Nielsen IQ sitúa os viños desta denominación de orixe entre os máis vendidos de toda España, tanto en hostalería como en alimentación. Se está haciendo un buen trabajo por parte del sector. Las bodegas están haciendo un buen trabajo en la comercialización de los vinos. Vemos que seguimos teniendo ese liderazgo en nuestro posicionamiento. Seguimos creciendo en los mercados, crecemos en volumen, crecemos en valor, crecemos en los dos segmentos, el de alimentación y el de Horeca, pero también es cierto que nos dan pautas de territorios donde todavía podemos seguir explorando posibilidades de posicionamiento y seguir incrementando nuestra presencia, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, pues yo estoy muy satisfecho y la verdad es que me agrada bastante la información que nos han presentado hoy, ¿no? Os datos presentados son o resultado da análise do período comprendido entre abril de 2025 e marzo de 2026. E sinalan que a DO incrementou a súa cota de valor en 5 décimas ata acadar o 5,3%. Cifra moi significativa tendo en conta que esta evolución se da nun contexto de contracción do mercado nacional. Básicamente es el mundo del vino en España, el consumo es un mercado que se ha mantenido estable en consumo. Dentro del mundo de bebidas hay otros sectores de las bebidas que han tenido un retroceso de consumo, en alimentación tanto de hostelería como de alimentación de hipermercados y supermercados.
En el caso de la DO de Rías Baixas es un buen entorno en el que nos estamos encontrando, es un buen motor porque está creciendo en dinámicas de consumo, tanto alimentación como hostelería, con lo que al final es un buen desempeño que está realizando la DO y pueden aprovechar para poder seguir creciendo y construyendo marca. Ha ido creciendo el consumo, tanto alimentación como hostelería, hacia las marcas de la DO de Rías Baixas, con lo que es un buen momento para poder potenciar esa marca, construir esa marca y seguir potenciando el consumo, no tanto aquí en el área geográfica donde estáis, en Galicia, sino que también se conozca y se consuma más en otras regiones de España. Actualmente Rías Baixas está no top 10 dos viños con DO máis vendidos. Ademais, ocupa a cuarta posición en valor e a oitava en volume. La competencia es importante. Evidentemente no luchamos solos. No somos en el mundo del blanco, tenemos un prestigio, tenemos una calidad. Fíjate, daba un dato que era importante, ¿no? O sea, en volumen, Rías Baixas está situado en la 7ª posición, pero en cambio en valor estamos situados en la 4ª posición. Con lo cual, eso es muy indicativo, eso significa que los consumidores valoran nuestro producto y que aún por encima son capaces de pagar un poco más por él. Esto, evidentemente, de cara a nuestra competencia, pues nosotros lo que tenemos que hacer es diferenciarnos en esa calidad, seguir insistiendo en cuál es la diferenciación, por qué nuestros vinos son más caros que los de nuestra competencia, para que el consumidor siga apostando por ellos, siga valorándolos y siga comprándolos, ¿no? La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. A pesares deste bo balance, o informe sinala que aínda hai marxe para medrar no mercado español. A presenza de Rías Baixas é maioritaria no noroeste, con Galicia, Asturias e León, e tamén no Levante. Pero hai áreas que ofrecen interesantes posibilidades de crecemento. Bueno, nos lo decía el plan estratégico, el plan director ya nos hablaba de que teníamos que crecer en volumen y que teníamos que crecer en ventas y crecer en valor. Los datos que hoy nos han presentado indican que efectivamente se está creciendo en ventas y se está creciendo en valor, pero yo creo que tenemos que seguir apostando. Hay áreas en España donde tenemos todavía posibilidad de seguir introduciendo nuestros vinos. Esto sabemos que tenemos, bueno, pues en Galicia y en el área 5 estamos bien posicionados, también en la zona de Levante, pero bueno, Madrid, en el área metropolitana de Madrid hay opciones de crecimiento, las tenemos también en el área metropolitana de Barcelona. Todo lo que es Andalucía también tenemos muchísimas opciones. Tenemos que reforzar pues todo lo que es la cornisa cantábrica, País Vasco, Cantabria, Rioja, todo el norte de Castilla y León. Entonces, bueno, pues tenemos posibilidades, hay opciones y el consumidor, por lo que estamos viendo, acepta nuestro precio y acepta nuestra calidad, con lo cual yo creo que es cuestión de trabajo, de más esfuerzo, más trabajo y seguir pues desarrollando cosas nuevas, más premium, para seguir entrando en esos segmentos altos de precio. Dende Nielsen apuntan que a estabilidade do consumo nacional de viño favorece que a denominación de orixe continúe o seu desenvolvemento, sobre todo en espazos onde aínda a penetración é inferior. Las fortalezas al final es la construcción del valor de marca, es un producto que en proporción, en promedio con el resto de las DOs, es una oferta de un precio más caro, pero eso no es que sea un freno para el consumo, con lo que tiene que seguir construyendo valor de marca, la gestión que realizan todas las bodegas, para que siga fortaleciendo el consumo a estos productos. Para el mercado español es potenciar el valor de marca en el mundo de la hostelería. Los españoles en la hostelería nos movemos mucho por la experiencia del consumo, con los que es construir esa moción de consumir productos de Rías Baixas, sobre todo la parte de blanco. Y en la parte de las tiendas de alimentación de hipermercados, supermercados, al final es competir con otro producto con un posicionamiento distinto, y es esa construcción del precio que debe hacernos ayudar
a seguir creciendo y potenciando el consumo, pero ahí es mucho más difícil porque se mira mucho más el precio a la hora de hacer la elección de consumo. Para avanzar neste sentido, dende o Consello Regulador teñen claras dúas premisas que se trataron durante a presentación do informe: que o consumidor actual ten un estilo de vida baseado no control do gasto, no cuidado persoal e na moderación, e que a xeración boomer entre 60 e 87 anos é a que consume viño actualmente en España. De aí que o reto estea agora en conquistar novas franxas de idade. Evidentemente tenemos todo el recorrido del público joven. Ahí tenemos que conseguir captar ese público. Estamos en el momento positivo en el que el vino blanco crece y en ese posicionamiento de vino blanco nosotros tenemos mucho que decir porque ya tenemos una marca consolidada en todo el territorio español, pero tenemos que ser capaces de llegar a esos otros segmentos, a esa otra población, pues entre 40 y 60 años, esa población joven que se incorpora también pues a consumir, a salir, a utilizar la hostelería. Pues aí tenemos que intentar captarlos nosotros, ¿no? Centrados en Galicia, os viños galegos con denominación de orixe incrementaron as súas vendas en valor en case un 15% e en volumen preto dun 13%. De todas as vendas de viño branco con DO en España, o 28% provén de marcas de Galicia, onde a DO Rías Baixas é a de maior produción, vendas e valor. Ademais, o promedio da venda ao público galego é o máis alto de España, tanto nas canles de alimentación como de hostalería, ambos liderados por Rías Baixas. O pasado sábado 9 de maio a denominación de orixe Rías Baixas brindou nas súas redes sociais polo movemento Viño DO. Este ano o lema escollido foi o Viño DO atrae turismo e investimento ás zonas rurais. Brindemos por iso. Fixo o tempo que noutras 30 denominacións españolas, atendendo a convocatoria da Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas, asociación que representa as denominacións de viño a nivel nacional. Así, as DOs brindaron polo viño e polos valores que encerra, como a diversidade, a calidade, a autenticidade, o cuidado e o respecto polo saber facer local e polo medio natural, o arraigamento e o recoñecemento do medio rural, o desfrute e a cultura. Tamén pola contribución das denominacións de orixe o modelo de turismo experiencial e colaborativo, o enoturismo, fonte de riqueza para as zonas rurais. Precisamente este ano reivindicouse a importancia e o potencial do enoturismo, sinalado como unha proposta desestacionalizada de proximidade e sostible que axuda a fixar poboación, a xerar riqueza e a atraer investimento e que xera tamén sinerxías público-privadas no territorio que contribúen a poñer en valor activos como a contorna natural, o seu patrimonio histórico-artístico, a gastronomía e os produtos locais ou as súas tradicións exentes. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50. Olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A primavera de portas abertas nas rutas dos viños de Galicia chega a súa 15ª edición cun amplo calendario de case un centenar de actividades. A iniciativa organizada por Turismo de Galicia en colaboración coas asociacións das rutas dos viños das 5 denominacións de orixe galegas desenvolverase durante distintas fins de semana dos meses de maio e xuño. En total, 59 adegas participan na iniciativa, abrindo as súas portas para facer visitas guiadas e gratuitas na fin de semana da campaña. Están programadas 61 actividades nas distintas localizacións, entre as que hai visitas guiadas polos viñedos, rutas de sendeirismo en barco, catas de viño maridaxe con outros produtos e obradoiros de distinto tipo. Súmaselle a isto os 32 buses do viño que con distintas saídas e percorridos permitirán o desprazamento con guía dende varias das principais localidades da comunidade. A proposta complétase con iniciativas dixitais. Nas redes sociais de Turismo
Goberno de Galicia realizaránse 3 concursos por cada ruta do viño, sorteando en total 15 premios consistentes no aloxamento da noite do sábado para 2 persoas en cuarto dobre nun dos establecementos asociados participantes, máis o xantar do domingo nun restaurante socio da ruta. 17 adegas da denominación de orixe Rías Baixas participan na primavera de portas abertas deste destino. A programación suma 12 actividades entre adegas, pazos con viñedos e organizacións como o Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea de Arbo ou o Museo da Ciencia do Viño do Condado do Tea. Ademais das visitas ás adegas e plantacións, propóñense visitas guiadas baixo distintas claves, como o Cambados de Asorei e Cabanillas, catas dos viños da denominación e de outros produtos como augardentas e licores, obradoiros de cociña e fotografía e ruta de sendeirismo. Desprazaranse ata aquí 7 buses do viño. A primavera de portas abertas constitúe unha das propostas consolidadas de turismo de Galicia para avanzar en desestacionalización da oferta e na súa redistribución territorial pola comunidade, aproveitando un dos recursos estratégicos de Galicia como é o enoturismo. En 2025, os meses de maio e xuño foron os que rexistraron os maiores incrementos fora da tempada alta, cun 4% e un 6,7% máis de visitantes respecto do 2024. O director da Axencia Galega de Turismo, Xosé Merelles, fixo entrega do selo de certificación de Galicia Calidade á empresa pontevedresa Vía Atlántica. No acto no que estivo acompañado pola directora xerente do selo de garantía, Ana Méndez, e tamén polo delegado da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, asinouse o contrato coa adega do Rosal e tamén se realizou unha visita ás súas instalacións. Vía Atlántica é unha adega que data do 1980, cando se plantaron as primeiras vides. Foi no ano 2020 cando chegou a familia Méndez Rojo, que supuxo o impulso definitivo para rescatar o legado. A familia Méndez Rojo conta con adegas da súa propiedade na Ribeira Sacra, con Vía Romana, e en Valdeorras, con Terriña. Estas dúas tamén certificadas por Galicia Calidade. Con esta incorporación, a marca de garantía conta na actualidade con 25 adegas certificadas en todo Galicia, 12 delas na denominación de orixe Rías Baixas. Xosé Merelles agradeceu a adega a confianza depositada no selo Galicia Calidade, que describiu como unha marca de referencia e de recoñecido prestixio a nivel nacional, tanto no ámbito gastronómico e vitivinícola como tamén no ámbito turístico. Merelles amosou convencido de que esta certificación servirá a Vía Atlántica para posicionar mellor nos seus viños, tanto a nivel nacional como nos mercados internacionais, nun contexto socioeconómico moi volátil e con dificultades para o sector vitivinícola galego. Vía Atlántica conta xa cos seus viños certificados pola marca de garantía, en concreto para as súas marcas Mar del Norte, Cien Rosas, Carta Marina Atlántica, Dona Luci, Terramundi e a Villeira, todos baixo a denominación de orixe Rías Baixas. Dende o ano 2020, coa chegada da propiedade actual, recuperaron os viñedos orixinais cos sistemas tradicionais como a condución en parra e as terrazas. O resultado é unha adega que honra o seu pasado e mira ao futuro con convicción de elaborar uns albariños plurivarietais do Rosal que reflexen a identidade deste enclave. Con esta incorporación, a marca de garantía conta na actualidade cun total de 155 empresas certificadas de todos os sectores da economía galega, onde o turismo e a gastronomía supoñen máis do 60% do total. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo,
nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon.